ole tun tuma chuan voin lama zalen news ina tarlan sang te news te kan rek vele don ani zalen news hian he chanchin buat sai lai hi tlai dar li le minute li ania minute kokalta khan chanchin thar atar langa chu chu Goa FA in match fixing wangin dam chunga tan mizo player palia shem ti ani Mizoram Football Association MFA in tun hnaya match fixing awanga player le club atel mi thahnem tak ashem thukal zela Goa Football Association GFA po in dam chunga tan mizo player pali ashema anjinga pahni hi Goa Professional League khelai anlani player shem panga te hi lalnun zama lalnun siama lal ompuya le Flavius lal ruat ki mate an ni a Naga footballer MFA in dam chunga tana ashem zinga mi Ellotha atel boka ani hi lalnun zamanen hian MFA in Mizoram Premier League season som pakhatna match fixing awanga dam chunga tana ashem tekha anni lalnun zama hian MPL 11 nuwa Chanmari FC a chua sana lalnun siama hian Chonpui FC a chua san boka an pahni hian September ni sang ni som ni palia tanga Meni somthum pakhat sang ni som ni panga thlenga Vasco Sports Club a khel tura inziak lutin Goan Professional League GFL an khel meka an khelna hi kumsa khat zakwa somnga pakhata din to ni in Goan Football League sang bera club upaber an ni nge lalnun zama hi MFA chuan Mizoram Footballer match fixer te hnuai te hruai lut tua MPL season zo lalnun zama hi MFA chuan Mizoram Footballer match fixer te hruai luta MPL season zo taka match fixing atana indoor na bultung tu bernia ashriat ania defender lalnun siama po hi thamasa kan GFA disciplinary committee chuan season kalmeka rin hlel oma wangin in soifia turin alo ko to bok player dang pathum lal ompuya Flavius ale lotha te hi kumsang ni somni le sang ni somni pathum inkar khan Goan club alo khel to thin an ni a tuna chuan Goan footballer an tel to lo GFA in dam chunga football in nam noi to lo tura ashrem na hi MFA in MPL a match fixing awanga club pathum si Phirvenglun FC Bethlehem le Ramhlun Athletic FC Baka player le club ho tu sang official somni pali ashrem na kal zela akalpui ani Goan footballer hian kum enga mochen chu match fixing hi a to ti chu kan hria a tuna hian kan buai nei me mi tuma be me kan ti in GFA president Gaetano Fernandez suana soi MFA in shremna alek ko tak angin kan hne na khel thin le khel mek telaka shremna kan lekta a Goa a tuna omle tunma lo khel to Mizoram a shrem tak zong chu dam chunga tan kan shrema heta chuan an lo in khel to lowang match fixing hi kan be zelanga nakin zela po shremna na tak kan pe zelang atia Mizoram angbokin Goa hian AFF in dana anei article somruk pathumna point pahni to chanin heng player te shemani tarlan to angin Mizoram Premier League 11 khelzo taka khan match fixing a omnia hriat ni in MFA chuan police ne na FIR the luta anni thil chuina le mu chu angin club le official player threm te hi an chunga action lak anita ani Mizoram football tan chanana sataka ni in alanga apoi ema football in heting anga chiat kan toki a hril hai thlaka aril runat thlak boka mitam takin match fixing chungchang hi hrethiam lo kan om mai theya betting ani berzoka fixer voti danglam angte khatiang referee va tham vel lampang kha tuna kan buaina chu ani chi lowa ama ero chu betting an ti kan liana le sang ate Mizoram pona tangin nuai somnga ve lo in betta se Mizoram Premier League table pakhatna tanga pali na turte tin gol khung tamber turte best player turte tiang chuan anrin dik dana zel khan sumkha an hlo thina player te kha signal tu pakhat anom thina ni mual pona tangin entirnan puan var kalo ken chuan tlemin i game kha itidul hlekang tiamo
khating ang signal kha lo om thina an kalphung hi fixing hi a in ang vek lem lova chu wang chuan engtin chiang e Mizoram ah hian tun din hmuna player hrem te hian match fixing chungchanga hian ma an lak ti chu kan hre thei ta chi lawani Zalen News dang hi an chiar chun zom le ta ila Suka cricket ground ti changtlun nan cheng vai bel che som pasari point panga ruam man dinia Cricket Association of Mizoram CAM chuan sang ni som ni pali som ni panga season chungin khelmual puitling an nei chun si muya Suka cricket ground thuam tharzel na tan cheng vai bel che som pasari point panga ruam man Tholendia CAM Rural na Sangber Annual General Meeting AGM voiruk na chuan season thara an pol budget atan cheng vai bel che som thuman poma aza ve ayatam cheng vai bel che som pasari point panga zet chu mason na ru relata nanda a hei hian an mun manei thuam that zel na turte si hui khelmuala pavilion thar sakna turte atel Suka cricket stadium hian ma ason zela tuna hian CAM chuan cheng vai bel che som nga don sen na tur project patni mangin ati chan tung na athok meka nakuma tho zo anin be se ani June thakhan CAM honorary president laro chuanga pachuaw chuan an khelmual ti changtlun nan an mani pola cheng vai bel che som thum pakhat point panga sen na tur baka India a cricket thunei tu Board of Control of Cricket in India BCCI atonga summu cheng vai bel che som pariat an neya chumi mang chuan na an thok ti chanchin bumi te alo hril to Suka cricket ground hi amun petula ro tluanga pa ming choya a ming hi phu ania kumsang ni som khan asakna tur lungphum ni in donor ministry atanga summu cheng vai bel che som pakat manga bultran ania in khel thaya pe ani nuwa me ni som ni pathum sang ni som pali khan CAM kutahlan ni in tun thlengin ati changtlun na hi tho ni in ma ason zelani Woodland Hills zone 1 ma CAM rural na sang AGM hi honorary president in a kai shwaya agenda som pali omzi nga tanga som pathum chu malak sel tura pom ni in AGM pompui tura chop chua subject pali an pombok season khachunga CM Noya standing committee rang som pakhatata na chairman le member tur te ruat an nibok season liamta a an hruai tu le hruai tu hlui thi pathum le club hruai tu ni to le player thi te polin sun na hun an mang bokani AGM a hian Apex councillor member office bearer le councillor mi paruk te baka CAM Noya rural thei mi somthum panga full member som pariat le associate member som pasari atangin IO pakhat thewan tela tuntruma hian achim tu club pakhat an ombok ani tun haya hei Mizoram cricket in na satakin ma ason chan ber nia lang bok chu sum tamwang ti ila kan soisual om love Mizoram cricket tan hian engtin nge sum hi hetiang em hian atam thei ti te po hi ngai tu atham tak ani mai thaya chuti rualin India rama chuan cricket thom len zia kan hrecha ome hetiang renga cricket thi alian chun zom zel ni chuan Mizo in frame mi kan cricketer te po hian sum thanem zo an lo chuang ngei na rin oma rural na kal sang te an ni a tuna kan mu hi Woodland Hills a rural te an ni kan hria thau angin cricket game hi Mizo tamjok te chuan kan ngai sang lutuk lo mai theya chuti lain India rama om kan ni miawa wangin India rama mi pui cheng tamjok te na an ngai san lo ngai san ve thiam te le chutianga atimi te tan chuan ezon natling ani tia kha hriat tel a tha hle mai kumsom sari paruk mi basina chillu November ni rukami thawani a voin chomadar som le chan ve vel khan ming thani kumsom sari paruk wake of billion khuma venglui aizol chu basil wangin a boral Zalen thu don danin line bus mol puitu bazar in car service yan college veng huam chunga ming thani hi kongsira tlak dal parapeta asua Ebenezer damdo in panpui ni in chomadar som pakhat le minute som khan a hliam tur lovina borala naktuk chonudar khata venglui thlan muala vuyani ang alai na tom hle maya pi ming thani akal santa ka chungte pathian in thlamuan mol se lo tuamdam sram te se 100 runat na te zorami puita pon kan thei angin i tong trai puyang u
chuti lain kan kong pui zau tok lo wang te pawh ni theia heng van tuina lo thleng fo thin ate hi apoi tak zet ani diet campus a savabuda diet share chip chuan an campus su bird friendly campus atan an buat saya chumia tan chuan nimin khan an campus a thingkunga savabu pathum an da diet campus a hian savatlan chi thingche sang phunin heng te hi savaten an tlan thin awangin sava te hi an khosak sui theina turin heng savabu te hi an da a share chip chan mare veng huam chunga sava ve lo turin mi puite an ngen bok a share chip mi puiten chang kang hle mai savabu da na chang diet campus a dai ta thok tena an hriat pia lama share chip chan mare veng huam chung nga sava ve lo tura gen na tho chuan han siam te hi nam changkang nam ro pui kan nina ron lang ve zelani aba ka hi chu han tarlan vek sente han englo vek sente ni lem lowa chuti lai koin bi ka thulo mom tak maya oma a thulo mom tak han tingotila Donald Trump chu US president atan thlan thlin ani a mizo tamzok ta hian Trump pui hi kan du tura kan ngai ringota Donald Trump lo ngai sang lo fe te po kan lo om me theya chung te kan lo om ani chuan ai hriat thiam na te po kan nge na keima bi ka chuanin a phu ka tia US president ni hi ne taka thlan thlin ani a he chanchin buat sai lai thlenga a din mun sang ate kha chu tarlan zel kan tum don ani Google lama hian ni chin hang ka share thuaka Donald Trump hi tuna result thar bera enge din mun niang o kan lo en chun zom don ani hi tlai darli le minute som paruka update ani a update tu hi the Associated Press AP ten ni Donald Trump a chak chiang ta a vote tla za zela somnga pakhat a hmua a vote mu hi tam treng khop maya chuti lain Kamala Harris hian za zela somli pasari point panga a hmuthung adi ke mizo tong chera chiar pon tam takani Vaibel chesari nuai riat sing sari sang riat zariat som paruk zep mai a Donald Trump hian a hmua chuti lain Kamala Harris hian Vaibel cheruk nuai somnga pakua sing ruk sang thum som sari le pali a hmu ve thunga a Trump ate rungati kan lo hre palang ti la oma Green Party ai oin Jill Stein a ding ve boka ani hian sing ruk nuai ruk sang kwa zakwa somruk pariat lai mayam huwa independent candidate Robert Kennedy hian nuai nga sing riat sang sari zanga somthum panga an hmu ve boka Green Party le Independent Iowa ding Robert Kennedy le Jill Stein te hian zazela bial point pali person an hmu ve bok ani Donald Trump phu vet khop mai tikhan khamichina kha voina tana kan react thei chu ni mai ta se kan react to china a lok thaking kar hiya